Goeiemôre. Goeiemôre aan elkeen van julle wat vandag weer ingeskakel het. En baie welkom terwyl ons saam voor God intree vir ons land Suid-Afrika. So wanneer ons rondom ons kyk, dan lyk dit asof alles in 'n warboel is. Daar's onsekerheid, daar's verdeeldheid, daar's geweld, daar's ekonomiese druk en mense se harte word gevul met vrees en met moedeloosheid. En ek is seker jy kan ook daarvan getuig dat een of ander tyd jy ook so voel. Maar dis nie net in Suid-Afrika waar ons hierdie druk ervaar nie. Dis reg oor die wêreld. Ons sien dat nasies geskit word. En dit herinner ons daaraan dat ons in 'n tyd van oorlog lewe. Ja, en in sommige lande sien ons dat daar 'n fisiese oorlog is. Maar daar's ook 'n geestelike oorlog wat oor al die nasies woed. En ons kan dit nie met ons natuurlike oë sien wat in die geestesrealm plaasvind nie. Maar ons kan die gevolge sien van hierdie geesoorlog. Ons sien dit in die verdeeldheid, ons sien dit in die haat en in die verwarring, en ons sien dit in die geweld en in die aanvalle teen waarheid en geregtigheid. Maar as kinders van God is ons nie hulpeloos nie. En ons is geroep om nie net toeskouers te wees nie. Maar ons as God se kerk en sy gelowiges, God het ons geestelike gesag gegee om te bid, om in die gaping te staan en om sy wil op die aarde te verklaar, soos wat dit reeds in die hemel vas staan. En daarom kom ons vandag by mekaar nie uit vrees nie, maar vanuit geloof. Ons kom by mekaar nie om te kla oor die donkerte nie, maar om die lig van Christus te laat skyn. En ons kom in die naam van Jesus Christus met die vaste geloof dat gebed geskiedenis kan verander, dat gebed harte kan omkeer en dat dit die planne van God oor Suid-Afrika kan bevestig. So intercessors, kan ek julle vra, kom en verenig nou jou hart en jou stem en tree saam in vir ons land Suid-Afrika. So Vader God, ons kom dank U vir 'n vars vuur wat U vandag oor hierdie gebedsaltaar uitstort. Vader, ons vra dat U heilige vuur sal aansteek oor hierdie volk van Suid-Afrika. Ontwaak Suid-Afrika om te bid, om saam te staan en saam te werk met dit wat U op hierdie aarde in hierdie uur wil doen. En laat daar 'n geestelike ontwaking deur ons nasie spoel. Laat U kerk, die gelowiges opstaan, dat hulle wakker word, dat hulle waaksaam sal wees en gereed. Here God, ons kom erken dat ons in 'n tyd van oorlog leef. Daarom verwerp ons elke gees van vrees en intimidasie. U woord verklaar dat U ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Daarom kies ons nou geloof bo vrees, waarheid bo leuns en ons kies moed bo ontmoedigings. Vader, ons dankie vir U beskerming oor Suid-Afrika. Dankie vir elke gebed wat vir hierdie land gebid is. En dankie Here dat dit nie verlore gegaan het nie. En ons vertrou U vir elke belofte, elke voorbidding en elke verklaring, dat dit gebruik sal word om U doel met hierdie nasie te vervul. En vandag gryp ons U aan as Jehovah Sabaoth. U is die Here van die leerskare. U is die koning wat oor die hele aarde regeer. U heers oor elke nasie, oor elke regering en oor elke geestelike realm. En daar's niemand soos U nie. En ons vra Heilige Gees dat U ons hande sal leer om oorlog te voer en ons vingers om te stry. Leer ons, Here, om die geestelike wapens wat U vir ons gegee het, om dit te gebruik met wysheid, met onderskeiding en gesag. En ons vra, Here God, dat U elke een van ons 'n strydbuil in hierdie tyd sal maak. Maak ons monde soos 'n skerp swaard,
Laat ons nie ons eie woorde spreek nie, maar dat ons u woorde oor Suid-Afrika sal verklaar. Want dit is met u woord wat ons veg. Ons neem op die swaard van die Gees. Ons neem op die woord van God. En ons verklaar lewe waar daar dood is, hoop waar daar wanhoop is, lig waar daar duisternis is en waarheid waar daar misleiding is. And we ask you, Lord God, that you lead us, that you guide us this morning as we pray. Let your word get out over the airwaves of South Africa. Amen. So vandag wil ek graag voortgaan om te bid vir wat laas week gebeur het van March and March. Dit het nie gestop laas week nie, hulle beplan nog om elke week op 'n donderdag voort te gaan daarmee. So what do they demand? They want the strict enforcement of immigration laws. They want the immediate deportation of illegal foreigners. They want a protection of South African jobs. And they want safety and security in our communities. And they want services for citizens first. And they said that they will continue with their marches until the government takes action. So they will not stop till something happens. En ja, Suid-Afrika het probleme met onwettige immigrante. En ons stem saam dat daar strenger beheer moet wees oor die inkomste van immigrante. So al die punte wat hulle vereis, is geldige punte. Maar dit is nie as gevolg van onwettige immigrante dat ons sukkel met werkloosheid nie. Dis nie as gevolg van onwettige immigrante dat daar safety and security problems is nie. It's not because of the illegal immigrants that there is a lack of delivery of services. Volgens my is al hierdie probleme die gevolg van swak bestuur, swak regering in Suid-Afrika. So it all comes back to poor governance. Maar baie mense word mislei. Hulle weet nie van beter nie. En die vyand byt hierdie gebrek van kennis uit. So mense is in die duisternis. Hulle volg net die een na wat 'n vinnige uitkoms verkondig. En hulle kan nie dink wat die gevolge gaan wees vir hulle dade nie. Vir hulle is dit die waarheid. So we need the truth to go out in this nation. So thank you, Lord God, for your hand over South Africa. Thank you, Lord God, for every prayer going up to you. Lord, we want to bless each and every intercessor. And Lord God, we ask that you strengthening them, that they will not become weary. We ask that you renew their strength, Lord, as they wait on you. Lord, I ask that you give them eagle's wings, Lord, that they will go higher in the spirit realm, Lord, to see your perspective. Lord, that they will pray from your perspective. So thank you, Lord God, for each and every intercessor in this nation. And we ask, Lord, that you bring the intercessors together, that you bring the different groups together, Lord, that they will pray in unity, Lord, and that your word and your truth will go forth from one voice over this nation. And Lord God, we also bring Jacinta Nukubesi Zuma to you, Lord. And we ask, Lord God, that you make yourself known to this lady. Lord, I ask that you speak to her in dreams. I ask that you speak to her in a way, Lord, that she will recognize your voice, that she will recognize that you speak to her, Lord. Here, en ons vra dat daardie ywer wat sy het, Here, dat u dit sal omkeer in iets positief.
dat dit nie gemik sal wees teen immigrante of teen onwettige immigrante nie, maar dat dit gemik sal wees teen die werklike oorsake van hierdie probleme. Here, en ons vra dat jy haar ore sal sluit vir die vyand se stem. Here, dat jy haar ore sal sluit vir die stemme wat net wil afbreek, wat net wil vernietig, wat net wil doodmaak. En ons vra, Here, dat jy haar 'n aktivis sal maak vir lewe, 'n aktivis sal maak wat net wil opbou, wat net wil lewe bring in Suid-Afrika. So ons maak oor haar los. Ons maak haar los, Here, van die invloed van enige en van elke politieke party. Here, en ons vra dat die verwarring sal bring tussen die mense of die beweging wat haar borg. Here, ons vra dat U daardie geld ook sal laat opdroog, Here. Ons bid, Here, dat hulle net in lyn sal kom met wat U vir hierdie nasie in hierdie tyd het. Here, en ons vra dat U kragtige hand sal intree, sal optree, ook in haar lewe. En ons vra, Here, vir Damaskus oomblik met U. Keer haar lewe om, soos wat U Saul se lewe omgekeer het, sodat hy 'n Paulus geword het. En ons profeteer oor haar, Spreuke 21 vers 1, die koning se hart is in die hand van die Here, soos waterstrome, en hy lei dit waarheen hy wil. En ons verklaar oor jou, dat jou hart is soos water in die hand van die Here, en hy lei dit waarheen hy wil. Die Here lei jou weg van die ooreenkoms met dood, en hy lei jou na waters wat lewe bring, en die Here gee vir jou 'n nuwe hart, en hy haal die hart van klip uit. Jacinta, hy haal die hart van klip uit, en hy gee vir jou 'n vleeshart, wat sal voel saam met die immigrante. Jy sal ywer vir die Here, jy sal eerstehands ervaar dat God magtiger is as enige ander sangoma of toordokter. Here God, U woord is soos 'n hamer wat 'n rots vermorsel, en ons maak los oor haar, U woord van liefde, U woord van krag, wat daardie harde hart sal vermorsel soos 'n rots. Geliefdes, hierdie vrou het haar stem gebruik om mense te beïnvloed en te aktiveer. En ek voel dit het tyd geword, dat ons as Christen gelowiges moet begin wakker word, en dat ons sal opstaan, en Christus sal toelaat om oor ons te skyn. En dat ons sal begin om ook ons stem te gebruik, om ander mense te beïnvloed en te aktiveer vir wat God wil doen. Here, ons kom vra om vergifnis, waar ons as Christen gelowiges in Suid-Afrika aan die slaap is. En ons vra, Here, dat U ons wakker sal maak. Maak ons wakker vir wat aangaan in die geesrealm rondom ons. En ons kom vra om vergifnis, Here, waar ons weggekruip het in ons grot. Here, ons kom vra om vergifnis, waar ons nog steeds na COVID lankal al verby is, nog steeds skuil in ons grot, en dat ons stemme nog steeds uitgedoof is. Here, ons vra om vergifnis, waar ons osself dink, Here, dat wat ons sê, en wie ons is, maak nie saak nie. So Here, ons vra dat U ons net sal vry maak van daardie leuen. And I sense that God says, it is time to come out of hiding. It is time to take up your authority, to step into that place of authority that God has prepared for you in this season. You have influence in the spirit realm. Let your voice be heard. So toe die Israeliete vasgekeer was, tussen die Rooi See en die Egiptenare, toe begin Moses roep na die Here. Maar toe sê God vir Moses, waarom roep jy na my? Daardie staf wat jy in jou hand het, lig dit op oor die see en steek dit uit oor die see en kloof dit. En Moses het dit gedoen. En eers nadat Moses dit gedoen het, het God 'n sterk wind gestuur, wat die see laat wegvloei het, en die Israeliete kon droogvoets deurbeweeg het. So God
het op Moses gewag om iets in die fisies te doen sodat God kon optree. So God het aan ons die beheer oor die aarde en die wêreld, ons fisiese wêreld gegee. Genesis 1 vers 26 en 28 het God ons aangestel om te bewerk, te bewaak. So God het aan ons die autoriteit gegee en ons moet heers oor onsself en oor die sfeer rondom ons. And we are seated with Jesus. We are seated with Jesus in heavenly places. And we rule and we reign with Jesus from that place. So let us take up our authority and speak over this nation. So in Jesus' name, we cancel the assignment of the enemy over this nation. We cancel every plan to bring division and destruction to South Africa. And with the blood of Jesus, we take away the legal right that the enemy has over this nation. And we release the peace. We release the peace of God and unity over South Africa. We release the life-giving spirit of Jesus Christ over this nation. And we release a building spirit over this nation. And we ask, Lord, that you will move in and through this nation. And I sense that God is sending a wave of God, a shaking that will hit this nation. And for some, it will look like a whirlwind. But the Lord says, don't fear. Stand strong and partner with what God is doing in this time and in this season. So thank you, Lord God, for what you are doing. And thank you for your wave that is coming, for your whirlwind that is coming. And we ask, Lord, that you place us strategically where you want us to be in this season. Lord, I ask that you will also place your leaders, those, Lord, who you have prepared for this season, for this time. Lord, that you place them strategically. Lord, that they will step up and step out in that positions of authority and how you want to use them in this nation. So we say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you that we can be part of this, of your move. Thank you, Lord, that we are born for a time like this. And I just want to come and repent. And will you repent with me, intercessors? Where many of believers in this nation has disengaged with what God wants to do. They are not involved with God's things. So, Lord, we just come and we repent, Lord, where we as believers, where the church, Lord, has disengaged, Lord, with what is going on around them. Lord, we repent, Lord, for where we kept silence, Lord. We repent, Lord, where we allow the enemy to fill the atmosphere with lies and fear. Daar is 'n skrif wat sê, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Where there is a lack of knowledge, it brings destruction. So in the name of Jesus, we call forth the bold truth tellers. We call forth those truth tellers that will call a spade a spade. And we declare that this nation will no longer has a lack of knowledge. They will no longer has a lack of knowledge about the situation in every sphere of society. Lord, and we ask, Lord, that the truth will be broadcast. Lord, that the truth will be broadcast over the media. And we ask, Lord, for bold voices that will arise in this hour and in this time, that will share the truth, Lord. Lord, we ask, Lord, for the cleansing of the media houses in South Africa. Lord, and we come and we repent on behalf of the media, where they were used to spread false narratives, Lord. And Lord, we ask that you close down those
false voices, Lord. We ask that you close down, Lord, that you silence that deceptive noises over this nation. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are his delight. That's Proverbs 12:22. Lord, so now we call forth those who will share the truth, those who will release the truth into this nation. And we declare that the hidden things are disclosed. Everything concealed is brought out to the open. Here God, en ons vra dat die stemme sal laat opklink, wat reg en geregtigheid sal spreek. Hulle wat aanspreeklikheid sal roep oor die regering. Dat elke regeringsdepartement geroep sal word tot aanspreeklikheid. Here, dat daar 'n waghond sal wees oor elke departement. Dat daar stemme sal wees wat hulle verantwoordelik sal hou. Lord, that they will be like a plumb line in that department to call them back into alignment to what they are supposed to do. So God, we ask for divine solutions. How to take this truth out to the townships, how to take the truth to the people in the streets, so that they will hear the truth about situations where they were deceived. And Lord, that they will allow the truth to set them free. So God, we ask for divine solutions. God, and we say thank you for that divine solution. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for bold truth tellers that you raise up in communities. They will have a higher perspective. They will speak with boldness and they will speak without fear. Lord, and we ask that you bring together like-minded people who seeks truth. Lord, divinely, we ask for divinely connections, Lord. Lord, we ask that you speak to them in dreams and visions, Lord, and that you will bring them together and that you will give them your blueprint, how to change the atmosphere in the communities. And we declare that the atmospheres in our communities change throughout South Africa. It changed from fear to peace, and it changed from deception to truth. And we declare that people will stand up for the truth. So I release over this nation that you will arise. You will arise. And you will not focus on the darkness around you, but you will acknowledge that you carry the light of God on the inside of you. And thank you, Lord, that we can ask you to release the spirit of wisdom and revelation over this nation, Lord, over the people of South Africa, that people will also know who their God is, and that they will know who they are. So we ask God that you will activate people, that you will activate people in this new season in South Africa. People will no longer sit on the sideline, but they will become involved with what is going on in this community. So ons vra Vader, aktiveer elke een wat luister na hierdie broadcast. Here, hulle sal nie meer passief sit nie, hulle sal nie meer kritiseer nie, maar hulle sal aktief betrokke raak in die gemeenskappe. Here, en ons vra dat U ook die Gideons in ons gemeenskappe gaan aktiveer. Ons vra dat U hulle selfbeeld gaan verander, dat hulle nie meer hulle self sal beskou as swak en onbelangrik nie, maar dat U hulle sal vat na nuwe hoogtes. Open hulle oë, Here, open hulle oë om te sien wie hulle is, maar open ook hulle oë om te sien na die behoefte wat daar in hulle gemeenskap is. En ons vra dat U vir hulle sal beklemtoon wat nie reg is nie, Here. And that you give them a burden, Lord, and that they will move to take up responsibility for what you've placed on their heart. So we call the Gideons to rise up, Lord. They will bring people together. They will gather people together, and they will activate people within communities to take up responsibility for themselves,
for what happens around them. So thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, that you bring breakthrough. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I ask, Lord, that you help these Gideons, Lord, how to partner with you. That communities will begin to stand together against crime. That they will have no tolerance for wickedness anymore. And thank you, Lord, that we can also ask that the wrath of the people will no longer be directed at the foreigners, but they will start to hold the government accountable for the problems of this country. And Lord, we ask that we will no longer have an absent government. Hierdie regering het 'n gedaante van 'n regering, maar hulle het nie die krag van 'n regering nie. So, ek het net 'n woord wat ek vir meneer Ramaphosa wil sê. So, meneer Ramaphosa, hoor die woord van die Here. Die Here is met jou as jy met hom is. En as jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou verlaat. En die skrif is teen die muur vir jou. God het jou geweeg en jy is te lig bevind. Die boosheid wat jy toegelaat en verdra het, sal jou inhaal. En Here God, ons vra vir 'n man wat Suid-Afrika kan lei uit die chaos na vrede. Appoint a man who has a heart for the people of South Africa. Here God, ons vra vir 'n regering wat die land en sy mense goed kan regeer. Ons vra vir leiers wat 'n hart vir Suid-Afrika en sy mense het. Ons vra dat U vir ons 'n man soos Josafat sal gee, 'n man wat God sentraal sal stel in die regering. 'n man wie se regering geskoei sal wees op goddelike beginsels. Hy het die reg lief gehad. En Josafat het regverdige regters aangestel. Here, en ons vra vir 'n leier, vir 'n president wat die reg sal lief hê soos Josafat. Hy sal sonder partydigheid en omkopery reg spreek. So dankie Here. Dankie Here vir 'n Josafat wat U oprig. Here, hy sal U ken in krisistye. En hy sal U ook die volk roep om God te erken en na God te draai. And we ask you, God, for righteous leaders in this nation, leaders that will govern, that will have that will understand their responsibility to govern and to be accountable for what they're doing. So, Lord, we ask, Lord, prepare the Josephats, prepare them, Lord, and release them, Lord, in your timing in South Africa. Here, laat U koninkryk kom in Suid-Afrika. Kom, koninkryk van God, kom. So, God, let your kingdom come. Let righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit come to this nation. Here God, U standaard is geregtigheid, vrede en blydskap vir Suid-Afrika. So ons roep geregtigheid oor Suid-Afrika. Bring forth your righteousness as a light, O God, over South Africa, and your justice as the noonday. Lord, we ask that you raise up Deborahs that will stand up for righteousness in this nation. En ons spreek oor die Deborahs in hierdie nasie. Dis tyd om op te staan. Dis tyd om te ywer vir God se geregtigheid. En julle sal spreek ook namens ander wat nie vir hulle self kan spreek nie. So we bless the Deborahs. We bless him to come forth in this time, in this season, in Jesus' name. En ons kom en ons erken Jesus as die prins van vrede, as die vredevors oor ons nasie. And I speak, Isaiah 9 verse 7, of the increase of his government and peace, there will be no end. Jesus, when we say Jesus come and bring order. Jesus, we invite you to come and establish your peace in South Africa. Bring your judgment and your justice back to this nation. Vrede, ons verklaar vrede oor elke een wat ingeskakel is vandag. Of jy sal vrede hê,
al is daar oorlog daar buite. Jesus, ons vra dat U vrede sal losmaak, dat dit sal begin in ons. Establish your peace in us. Let your peace rule and reign in our hearts. Here, en ons vra dat U vredemakers sal loslaat in ons nasie. Here, help ons dat ons vredemakers sal wees, oral waar ons gaan, in ons familie, in ons werksplek en ook in ons omgewing. Jehovah Shalom, we call on the name of God, Jehovah Shalom, over South Africa today, the God of well-being, the God of harmony. Let your shalom fill this nation, every home, every community, every heart. Lord, we call for your shalom for every government department, Lord. We call for your shalom, Lord, over the government of South Africa. Shalom, shalom. Jesus, you are life, and Jesus, you are abundance. Jesus, Jesus, you are our life. Jesus stands for life. Jesus stands for well-being. The enemy wants to bring destruction. He wants to bring death. So we repent. Intercessors, will you repent with me? Where leaders has opened the door for death and destruction to come into this nation. So Father God, we come and we repent. We come and we repent on behalf of previous leaders. We come and we repent on behalf of current leaders, Lord, who opened the door for death and destruction to come into this nation. Lord, where they give the enemy a legal right to come in. We come and we repent, Lord, where we as a nation partnered with the spirit of death and destruction. And in the name of Jesus, we break agreement with that spirit now. And we bind the works of the enemy in this nation. And with the blood of Jesus, we take away the legal right that the enemy has to bring death and destruction into this nation. And I release life, abundance, wholeness over this nation. We come on and we acknowledge, Jesus, that we need you. We need you, Jesus. We need you in this nation. We need the life that you bring, that only you can bring to this nation. And we ask you, Jesus, that you will flood this nation with your life. Give it in this heart of this nation to partner with your life-giving spirit. So let your life-giving spirit influence our everyday life. Lord, we ask that leaders will allow your life-giving spirit to lead them how to build up this nation. And we thank you, Lord God, for change that is coming to this nation. Thank you, Lord, for your peace and prosperity that will enter us into a new era in this nation. We call it forth now in the mighty name of Jesus. And we thank you, Lord God, for what you are doing in this nation. And thank you, Lord, that we can seal this prayers now in the mighty name of Jesus. Amen. Baie dankie vir jou wat vandag saam met ons gebid het. Ek seën jou net. Mag jy met nuwe krag bekragtig word en mag God jou 'n visie gee wat hy in jou wil doen, wat hy deur jou wil doen en mag jy ook net saamwerk met God om daardie lewegewende gees wat jy dra uit te vat om ook lewe te gee vir diegene rondom jou. Totsiens, tot 'n volgende keer.